share our Attention TV mobibia good morning and none of paper Attention TV so. Na ye nua be ma Twene Jonas yi obi a oye Ghana ni abrantie nenso abrabontie di na kowie eye America memo. Na sa asem bi esi wo Ghana ha dia Twene Jonas esan so oye Ghana ni banti otena eye amonone na ono so akasa na aduana se Twene Jonas de ogene du hus de ono na anu japa ye ka se bema na no yapa Twene Jonas de na no eka ho bi abemu afefe fe nyonyamfo ahu abrantie ya otunu se ne maame ewo no wo breye pa na so fie funu beta asase so na ne maame hwe abrantie no fe ne da achi ne obenyi abeya ne maame ya wo fa mu nyina ne wire fi abrantie be na mekasa fa no hu abrantie e fe no Hayford Ghana ni abrantie a eye Ghana ha ye nyina ye kaseti asesebe be ma ne obe ma empema agrodi anaso oba ne oba empema agrodi ye nyina ye kaseti a asofo ni bi asori atia ye mpese sa dwumedi anase sa brabon anase sa sunu ebe koso Ghana ha no abemo enkrofo ye ni secret enkrofo ye ni osumase a ye nya huom na so ye nua be ma Hayford yi onu akoye bia sa brede ne ho apantoma wafa bema sebe bema wakoto bema enimu pa bie bema ya hemu ede ne techre me abomu jese etafre ne se wapi sanso na de yonku bema de bema to na no etafre ne se alewa black and white jese abemu ani a wo ye ne Twene Jonas stress e wo se etwa ne so anase yi ni figa na kurum ha ne ye kunu anase ye sie no eni kanso esanse on deserve se o tena Ghana na se ye nim nia o de be kono so anase mebu ahodo a or the best say when I say obey introduce him to this act. Yente Twene Jonas Emra Sisia. Was champagne be a friend say Hayford as a wine. Wa butu ni uncle bear mato. Adi ashena no tafrin is true. And the IGP Mugu Ghana ho Muma Kufuado ababe se kron. IGP Mugu Ghana abra ewo Ghana constitution say Bema kofani uncle Bema. Ye didn't come 3 years. Si ano me kura no me ba Ghana me nidi twa ba bio Ghana fo ho ye me nyan me nyedan me num obi fie cap ano bio me nim sesesi ade Ghana fo ketrema eye toilet paper dia me nim se wo yonko be ma waka ne to asi wo na wo tafre ni Trumu onya aboa na kna mai kura be sa nkwase ade we emponche kura be sa nkwase ade we ha wo tafre unia oyonko be ma Trumu unim se ebini na wudi udwan unim se ebini na wudi wonsa kura wa wo hura wo de safufuo kwan na wo tafre onsa ho no unim James ni efia wo ye dan wo tafre campus obi Trumu a one bacterias one James nyina dia afa ho na wo de toilet roll afa ho na ebini ni bia kwa hihye nchenchen na kwasia mpanyini se aboa ba kwasia bi tise wo watam ni Trumu dia hye wanum se wo tafiri munya aboa kwasia we abusuanfo nyina ma jimi masa enti abusuanfo mo awo nkwasia ba se dia ba wiase aden ma jimi sa mo awo nkwasia ba se wo kwasia ba sia next time no obani ko jimi a mefa ya obi afra wabusu yampanyini ne hwa sepe makwase yampanyini muntwa akwa nasu ako IGP ka akofa mu na jajimi no minim de ntia mu jimi okronum sa o. I don't understand you. I do not. Shatawale osia Akufuado because Akufuado de sewa broni etwa kotena private jet nu atafiri ma no patu anwumre ono nso kotena wa de mo ihwatwa kotena ho ena omo tafiri mo ihwatwem enti from baby a empanifo so to entertainment industry omo yanya mu nyina nkwasiafo nko a enti afedie Trumu na Akufuado be stop ene ne nan besi wo as a leader ti said ye jeje ti said ye Kufuo ti said ye Atames ti said ye Mahama ene ne nan si was a me as mampanyini over my dead body and no ma boni ni emusuo semoyi because kwasi ampanyini we a ono ndi yesika ekosi cathedral no obi a wo si cathedral no I was expecting say wo ye nyame adwuma unti wo no wo ne bronsam enya adwuma
dabi sa nipa we ya dane bronsam agent a ono trumu fo no amom kwan se omunya ade ne low key na sisi ade ya abeburu low key o ebe abeye more than low key. Look at this nonsense. Cause my chest says ade we no enye emma na enye mema na be ha mo emma na be ha mo mo we se kwasia we yakotua 15 million so okodi Trumu and akwa na obedi Trumu ne se otua 7 na 7 na aka no idea aka balance aka wan farmer ti akwa ne se ono ko Trumu ni no akwa kodiska enti se etwempo obi tua 2 million akodi twa osu na Trumu keke wo tua 15 million echese ya omu legalize sa ade we ya afia so asinega tracy buache fufufu no moisha omo anyina adwuma bebo omo. I'm telling you the way. I'm telling you kwajo be sia phone beji omo adwuma ni na afa. This is something which is antipanyini ni Ghana wa na mo amuso ameku akufo ado MPP for na magimi ana o ai uku akufo ado ebefe no kwasia devil wey obefe no odwan devil wey obefe no odwan nipa obese kuro because my church say bema umunya legalize say ade wey ya bema nkotua sika nkodi oba because tie memeti me obi amana di mitrum mina mekohia bema no so pe obi amana di mitrum a memekwa kodi Trumu me di Trumu wi ano so di mitrum oba ontimi me di mitrum timi mfa ne nyehwe tie ya mechiro no ye enti saa no ema ne nyina bebo mmerewa adi 60 years 40 years 50 years na bema bi amesi omo peda tie ya mechiro no ye o bema what I say we more important ewo man bia mu chen oba because bema no ona yeden otimi sacrifice kunu ho ye adwuma ene be hwe oba nti se ye legalize the say kima e man nyina omunya kunu bema me hwe omo moy bema ono otua ka nyina wa han dan de oba tem na etwa kekentia o etwa kekentia nya se oba no ho ye ne febro so nya se oba no ohun ne so bada eye twa na oba fie be ono opese okobra na obeba be dufie no nya etwa kodi ko release nya fe no abeduru fie na obefafo afrefre brafie ana abihia me hotel we opese tem bi o twa wo fie a ono oba ya na oba be di keke ona me chese me se me pema nka ye den a me o girlfriend fie a me coach ni ana me ba na ba be di no eno na be ma pe asa enti se ono no okotiri na oba na obetimi afa na nanfo fie akodi Trumu ana obefre na nanfo ama na nanfo ahia na akodi Trumu ade enti na okoware oba me da asesa oje bread twa me ku entwo makra